Kalima utuni wa manyata kuya muthesia sub-county ya Masinga mena gitumi cha kutana itina serikali ya county ya Masako kusela kwa MCA Ward Daniel Musyoka muindi kubingwa ndobo inzao ile kuthinikia mabata maki ukisioneki kwa ibinda kali maki sioki ni methitwe na thina mwingi wa kigo na yundobo ye ila yanzo skuluni wa secondary wa Kasebe ni kumina thina o skuluni ya musingi ya Kasebe pamona utui MCA Daniel Musyoka ya serikali ya county ya Masako kusela kwa utongoi wa governor wa Vinyandeti kwa kilito cha kuikielekea ukeni cha kwata kiu kitheu cha kutumia Ben Musauno kutweleza ngoni cia enendi mamuthesia ni kuya Masinga county ya Masako utanu na uvu cho gisioni cha manyata itina ndovo inzao ila enzio skulu no wa secondary wa Kaseve na ikwe kwatiwa kusenzia mathayu vamana kuthinikia mathina mukuli makiwa la methitwe mekombeleta kisioki vala enende methirwe maitumia mang'oi vamana kuthimiendo measa kumantha kiwo umuthi wi muthenya wa ukaumana oinzila kiwo kula kiutwawa na ithie pendekezo yitu twina engineer witu la ukie weta bwana Ndwiki tuona sukulu ipailo twawe tangi yemwe abo mana ta soko tuitwa itangi la yengi nikana withie mautu ya Zumeli area ya Kasebe ya kwata kigo na area ya Manata soko ni ya kwata kigo nondo Manata ndipo soko ji na besi ndumbinge pe police post pe vengi pe ibanda zi ibeti pe mahoteli na ndo azu mailo kwata kigo nikana withie mezobe kigo kine kinge muno andunengetwa ingai ko kila mundu wiba ethe muyane na tuikalonzanilie kigo nondo kigo kitwika aja alonzanilio gikitaongala twitikila nei kigo kiani etha kigo kiutwa kila kitu kiutwa zukulu kitwa we kila kingi kitwa wezo kana kitethia mulati uyu na ula wiungua serikali ya county ya Masako na ukita bakithitoni cha MCA wa Daniel Musyoka muindi MCA uyu ni wa ukathi ya iwera tetambie nene ya kuwete kigo kitheu cha utumia oingi ikathi ya governor wa Vinyandeti ni kwondwa kuona thina ula withitwe kisioni ki twetungia governor mubea muno nundu wa kuona bebata atunenge kigu ba Kasebe nundu nitwize kana mang'oi meita bete kigu miaka yonde miaka more than 30 mang'oi mataba kigu maitwa aba zukuru na kula kunge nitwize ba bethe na kigu muno na problem ila twina ya kigu ba ni tuona ni athela oingi MC uyu ni wamenda enende ba maikekie uteti mulatini uyu aimenda kukwata mbau utongo yula wivo ni kana kuthukuma enende tweka yu lonza etha muradi ni twamina kwatha nuka twete lai ngithe binde kabika muradi wa biko kaya twe mukawona na metho lakini tweka na siasa muradi utambite ubika nondo muradi babe ina chaos mbinge muno ya kewe twakengiwe kewe ni twekiwe na kewe no kezie ubika moyo unywa kewe andu ba manara you twete lai muradi aziligali no thukumi wa aziligali wetha abwa masia wenda step by step utwetele na cho kewe kiawe ni kana mukwate kewe kila bandu na andu ba manara muyumba ni akula zienu na Kasebe mwe kunea governor kula atoitwekane na injini tutethesia kewe kike bike kula twenda tafadhali tukwatie kewe kike bike manara etha ibatoneka nondo kewe keja mo bike andu ba manara ba yazo twetha twakuna we amana bilingi wa mauvo kuma ba muthesia Masinga county ya Masako nyeni tawa Ben Musau.